Everybody close your eyes. Dear Lord, thank you for this day. Thank you for yet another opportunity for us to showcase our talents that you have blessed us with. Please help us to be safe and have no injuries on the field. Protect each and every one of us. Om nie op te gee nie. Jy kan nie net die oomblik wat dit moeilik raak, besluit jy wil nou nie meer nie. Jy het jouself commit aan die aktiwiteit. En dis nie net 'n aktiwiteit nie, dis soos 'n leefstyl. Dis iets waaraan jy deelneem, waarin jy jou hart insit en dis jou passie. You cannot rely on motivation, you have to rely on discipline because it's something that happens daily while motivation dies out. It's not all about winning all of the time, and even if we lose, we analyze the mistakes that we made, and maybe we were the weaker team, but then we practice harder with the next practice. What stood out this specific year? They listened, they were prepared to work hard, they gave extra hours, so and they were very adaptable. Verseker dissipline, jy leer baie dissipline. Jy stap op die veld en jy sit van, jy gaan hard werk om te wen. Jy gaan alles gee om te wen. Jy gaan nie dink aan moeg nie, want jy gaan moeg raak. Jou bene gaan lam word en alles, maar jy gaan nie dink aan dit nie. Jy gaan dink aan die span, om hard te werk vir die span en hard te werk saam met die span. Natuurlik om deel van 'n span te wees is jy moet baie dissipline hê, jy moet goeie beplanning hê en jy moet deursettingsvermoë hê. Maar ek dink wat baie belangrik vir ons is om vir mense te wys wat ons kan doen en dat ons kan wen, al is ons hierdie klein skooltjie of in die platteland en alles, dat ons is nog steeds 'n sterk spannetjie en ons het nog steeds talent in hierdie spannetjie. Ek dink verseker ons coach, sy passie vir hokkie is so aantreklik. Jy wil ook hokkie speel, al het jy nog nooit hokkie gespeel nie. Dit is iets wat passie in jou lewendig maak vir die spel self. Got to experience a lot of new things and it made me become a better person than I was before. Laat hulle net kan besef en dit gaan vir die ander meisies ook 'n baie goeie motivering wees. Look what's happening. The girls did well, there's exposure because of a sponsor that we got, all right? So you've got something to work for. So let's go. I love hockey. I just want to be part of hockey. Like, if I could do hockey for the rest of my life, then so be it. I just love hockey. Hockey is life.